meghalayapost.news. MLA Mawryngkneng constituency ubah Havingstone Karpran rengkat bagi engineer ketnat PhD kilahir benjengok dalaki kmat ia kajing pentre syat ya kedam ha ke Shnong nong hali kene kedam kadai kabalashna lembaga New Shillong Township Water Supply Scheme kaban ajing mentoy syapalat nyopusan hajar ngut kinong Shnong ha New Shillong pat ya kene kedam kisurok kijaka sam labu thong berpendap no haus nem arhajar arnyo ha bekren syakilat petai kubor MLA katany ulaong bana kapor uju kren ha bayadei kadam haying terbar bat lembaga nega water supply scheme palat laipo teli Shnong kin yo jing mentoy laya thu baya kane ka project lapnisna da ka MSBAC Infratech Private Limited ka badai ka company na Hyderabad bala jukentu yagi engineer bakin pendap ya ka jing trekam katkum kapor balabu khamtam ya ka surok ka bicngai kum balai kilometer ka ban poi hadu kane kadam bat watla ka kam ka suki ben pentrei hendrei kermen ba onla ben pendap katkum kapor balabu MLA ulaya thu ba ka jing jeliu kalong art pendai meter ka jing lenter kalong chispa 100% meter bat katkum ka sanction balayo lapan kiuno ya ka sanction na ka sanspa sanpulai Klur syaka newspa nongpoh Klur MLA ula banjur banang ni skmat omde ben penkela ya ka jaka jong project namarkan keta ya ka pla jong ka sorkar matang itu nanti apa ini kalau balik sport ini ka susu ini New Shillong Water Supply Scheme kalau lah sampai December dapat jalan dengan ini banyak pek ya ka seperti kam ini dah scheme kita hebat dekat begini di Enquiries Department engineer di staff okay jangan hero buat ini perlu nak sani nak sematang ya lihat tentang di nama ini ke project kalau kalian sisi assembly nomor berdiri makanya ke project itu berkam hati daftar nomor kami ke New Shillong mata kalau ya saya kecil country bun ba di project ini New Shillong berjingan Shnong di beriu lagi pergi cakap sini New Shillong dengan jurang-jurang berkum dibetai kencinya long ba kini project kenirap ban ayum hadu ba kalau nyuksang jarut kita ki New Shillong Bun ni Shnong ni si lan kau la ni Shnong ke bahab ni ka New Shillong Water Supply Scheme. Te John ni ka long bangin pek ban fi ba kini ka project ka long ka job ba kin pek ha. Nang ba ke future ka wei jong ko Shnong New Shillong ni ka ka ba dik ba bien. But kami pek ni ka lap ba post sos masuk ka long ini badan kembali kilometer, itulah tanggal semua kesurat, but tempat serong, jadi dia rekam mungkin tembahan nomor harap, dan ini projek ini rekam bagi kita upload ke dalam bagian kita, dalam bagian frame juga balik page, tanpa maintain, jadi ini projek di negara Bersama. Mereka bertai engineer nong ba, jadi ini pendat host dan akhirnya buat sistem pump. But kalau scam bagi kita pendap korban nampak kita kam kita so Shnong. But iba kali ki standard depth nilai kena program yang possibly ba local function dalam some spots like Klur. Dari sini itu keluar balak yo tu new spot ni Klur. Singkai kalau spot ni Klur, tendang lagi reaching mut lagi engineer yang ba upchain ya ka site besi kumba rak na imitar na ka original site shillong obwat no la kiyo kumbiat pat kumpa habal iskinit ani will enhance ya kini ka project cost kini ru napathat ba arja khani pro kamdei ka amount barit iskan pa mo ito ka state executive ke kamot ba nakakimur kumdei sure ban terkenai ketika site itu saya kedam kalau berhe sampai sepan meter ke span ke lenter bab kecil-kecil long bab parameter ke below foundation bab kembar meter above foundation rumah total of 9 meter jika kita kedam ke berhe bab kami kalau nang ni ada dep kedam kena ada pumping system ban pada umsi way pergi Shnong kita hawa dalam kota Shnong township
kan kata kami kita solution kalau ba rekomendasi ban tu kena jadi kita strike rekomendasi kita nomor kata ya kita sa kita saka nomor barsha kan itu kesto ba kalau kamu heba bat kita ini scan ba ba hidden application system nek ba kun kelasu nang ba dalam begini memang lamang kita akan dapat pendat ini ke project. Jadi yung bangi bekerja, ane bidang kalau kita bekerja di development ini kampan mereka nang bagi ko, but the previous project nang kita play bah, but kita kam kalau kita biang kita bit, nang bah di review kita kita. It's not the purpose. Tanda kalau way to Shnong kampan ko ni Shnong township. Jadi nakilang kita play kini tu, intinya lawan tay bah, kisah dekat company na ko Hyderabad kita buat kita BSC Infratech Private Limited. Di nama kita project kita kita ban kontrak kini deal kini tentang bagi company ke bala expert sama kali bang banggan kita beri kita celah ke bala ban handle kini kadang-kadang kalau ni dalam bala ini kalau kam ke bala ini kita Shnong kita meluk di bainat di kita Shnong meluk bantai kita melong bakat kalau kam ke bala la man bat man taru ke ai kam den ki bring ki to so ke thau to thai nang ba ki kinyo kam yo jam yo chimbula nang ba kinyo ban pesan ya ka yin pesan ting trans kamba ini ka project along ke job kinyo big and support ke kembala ong na department ba pendep nang kinyo ada asa kinyo which kamba la man ban pendep ko ko la bu MeghalayaPost.news